Kollox jinsab lest biex nhar il-Ħadd fl-10:30 ta' filgħodu se tiġi organizzata attività politika li se jindirizza l-Prim Ministru mexxi tal-Partit Laburista Robert Abela. L-attività se ssir fiċ-Ċentru Laburista f'Birkirkara. Is-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Catherine Fenech ħeġġet lil pubbliku u b'mod partikolari lil Karkariżi kollha biex jattendi għal din l-attività u jipparteċipa. Dan juri kemm il-Partit Laburista huwa tassew viċin in-nies u issa nhar il-Ħadd il-Bambinieri ħankunu ġewwa Birkirkara fit-8 Distrett inħeġġeġ lil kulħadd sabiex jattendi, partikolarment in-nies ta' 8 Distrett u n-nies ta' Birkirkara jiena mid-Distrett, allura inħeġġeġhom doppjament sabiex jagħtu merħba sabiħa lill-Prim Ministru.